Angaloke. Well, asihlangane khona because ngidingiwe. That's a thing. Angeze mina umuntu ngizeni outcome eyi-1 ukuthi no asambe phe. Okay, sharp. Wafake imali? Mali? 300. 3. Yo. Angikholwa. Nawufika lapha ecamp baphakise 1-1 ungabanikezi ngani. Siyazwana ngisho. Siyazwana? Uyakhipha? Awufuna kuyafana ngisho bagcina kudala. Angisho. Okay. Asambe guys ini rathoma bona mana le merero ka muka slay queen yana sisi. Mama ke slay queen vele. Tsa malona ke touch my ass. Nebo. Now 16 years o fakile manalo fakile ngwe. Aba mo pakela o tla faka manala ga botse kwa camp kwa. Ro mo tsentsa sekolo o tlo phasa ka fana. Hayi ngizobona ukuthi siyathokoza. Uyathanda sekhaya ngisho. Lo lo chabile. Uyisa ukuthi lapha la kulile le weekend. Umama kwa menze ngiyena. Wanono ka. Aga Mama Uxolisa noxolisa njalo emthini. Uxolisa amaxolisana wena. Ungacabanga ukuxolisa. Yeah. Yaza ngilala ebusuku. Yazini mara mama mama. Umntwana uthema kana 10 years wamthatha umama wakhe. Ngoba sekamubona ukuthi umntwana lo uyangiklinela la ndini wenza yonke into la ndini. Wamthatha uhamba uyohlala naye. Not 2 months. Umntwana abuya sekanjenge Usebena lo muntu tu. Lo. Kabuhlungu umteta omncane ngihamba naye emsebenzi. Certificate sikuphi? Certificate sakale wasikhona mara lapha kunamafoto ko. Ngiyaqalela mani ipheki. Yebo. Ayingobo nento le okay. Diphetsi izinto zokugeza. Lo. Seneklipe. Ngihluzi. Njengoba nazi ukuthi umbereko wami it's always like this. Angilali. Athi umuntu ushuta uyangirara ukuthi uyibeke ubambe ngempela. Ungibani ushuta namhlanje? Ngithoma ukuphona. Ungibani igama lakho? Bakuthi namhlanje ngisekingeni umuntu oshuta lo ngimazi nokumazi ngithoma umbona ukumbona. So, i-camera yethu nihlala niyibona ihlala soma namhlanje ihlezi straight. Nanje ngisararekile ukuthi ngiyithoriki i-mistake na. Well, semhluzi naso uyajika khetha ubona umuntu oshuta nangajika izimo. Abantu batshontsha izinto ngama-next door baziletha lapha yena uyakala uyasho ukuthi imali bese bayahola i-scrap yathi esifeyila kangaka nje khona. So abambhakele everything ngitsho nenyathelo zesikolo zakudala siyazithatha. Bakwethu Uyaqala ngaye. Ungena njani kulo muntu lo? Uyabulala yena lo mama. Angilali mama. Ngiyayazi lento leyo, ngiyayazi.